nogobile sele kwasempondo vuma ndoda avume esiswini sadla sombethe usunomhlaba hawu siyakhuleka ndoda endala siyakhuleka bogogo hawu siyathandaza mvele incane siyathandaza qabada wethu hawu silapho Nkosi yamakhosi siyathandaza siyabingelela kumhlaba kumagumbi amane omhlaba jikelele lokho manje ngitsho mina ngithi gogo nogobile sele kwasempondo uvuma ndoda avume esiswini sandla sombethe izulu nomhlaba dokotela lo Mshayiwezitha inkonzo bekhuza uhlabeni ngehlaba ngophondo kuye nodaka usamvuma umvumi konakele kodwa kusile ngitsho mina la ngikhona ngisengonsini noma emfihlakalweni ndikunkunzi yemfihlakalo yomqolomba nginkunzi yemfihlakalo yomqolomba ngiphethe ugogo logobile indoda endala usuka sambe nangu ngizophahlela mina obe kudumizwe mhla we-25 special dokotela Mshayiwezitha etolofiyeni obe kudumizwe obe uhamba abantu emhlabeni abafuna ukubehambela mina ngincengi umthakathi animncengi umthakathi ngilwisana naye ebusuku nemini manje mangila ngizothandazisa sothatha amandla ngizoncelisa kumanye amandla ami ngoba mina ngiyaphila emanzini ngiyaphila emanzini la ngikhona sekuduleni ngizothandaza ngizilile umhla we-25 May special kwaDr Mshayiwezitha zobe zikhala ungakhohlwa ngithi mina ungakhohlwa kumanje ngizilele ngifuna ukwenza umahluko ngifuna ukwenza record kwa Eastern Cape ngifuna ulenza phaqela ukubala ihlaba umhlaba alikho lapho kodwa lithe lami ningakhohlwa mhla ka-25 May ngalo lenyanga fika wena ungakabhalisa special kodwa ngithe 15 only Dr. Mshayiwezitha #kade manje ngitsho manje ngithi ayikho inkomo yemtholo yimo thona uthini wena siyabonga